Angikubingelele mhlobo wami nasekuseni egameni lenkosi enemandla. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu nanamuhla ekuseni yena lo siphe kuphila. Ngokuba kuphila sikuphiwa nguye uNkulunkulu wasezulwini. Ngithi nje nanamuhla ekuseni mhlobo wami asesihlephunelane livi likaNkulunkulu. Ngoba ngingakangeni nje lapho Nkosi yami angicale ngokuthi ngithi ngesini ihlobo yami nilwe ihlobo tenu. uNkulunkulu losethwalako nasezikhathini zokukhula. Iqiniso lokuthi labanye obathola bajabulile, labanye obathola basebusizini. Kini nina nonke nje elilahlekelwe izihlobo zenu enizithandayo. Siyanisela ababe nabo anethwala. Kuliqiniso ukuthi lo mhlaba lo esiphila kuwo sihlele ekhaya esebolekwe lona isikhashana. Ungangivumela-ke wena oke wahlala emzini wabantu. Amanye amakhaya ayakukhombisa ukuthi lona akasikwa ekhaya leli. Abanye uthole ukuthi babantu baphile baya abawudala umehluko ukuhlala ekhaya elingesila akusiko konke ongakuthola. Lokho kuyiqiniso, awuzothola fana nabantwana basekhaya. So-ke ngeke ngithathe impilo yami umhlaba lo ngiyifananise nathi sibekiwe uNkulunkulu wasibeka ngekhaya lethu lapho khona alahlela uSathane khona. So-ke uSathane ufuna indlela uzama ngawo onke ukusehlukanisa. Ngicela sesibukela ifu laNkulunkulu umntwana sekhaya nakuwo umnyaka ka-2026. Leli lifi elizokunika amandla, leli yizwi elizowenza noma ngabe indlela yakho kukhona la ingahambi kahle khona ubuyele kuNkulunkulu. Ngicela sibukele ifu laNkulunkulu nje. Ngifuna sibuke isihloko esithi ipiki esidindini. Omunye bekangathanda ukuthi isidindi epikini, but mina ngithanda ukuthi ipiki esidindini. Isihloko engifuna sisibuke. Asesifunde izwi likaNkulunkulu la encwadini kaSamuel wesibili chapter 11. Sicale nje siyifunde yonke le chapter. Mina ngizokuyifunda yonke. Ngizofunda nje amavesi ayi-few from verse 1 to 5 and ngijumpe ngeverse 27. Ukufundeka kanjena. Kwathi basanhlobo lelandzelako ngesikhathi emakhosi laphuma ngaso timbi, Davide yena wathumela Jowabi, wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonke impi yama-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni, bavimbetela lidolobha laseRaba. Davide yena abesele eJerusalema. Kwathi ngalelinye ilanga kusihlwa, Davide wavuka embhedeni wakhe wahamba etulo endlini yakhe yobukhosi. Wathi aselapho wabona umfati ageza. Lo mfati abe muhle aqedile. Unake lo.
Davide wase uthumela umuntu uyawubuta ukuthi ungubani. Lo muntu wakhuluma wathi phela lo nguBathsheba indodakazi ya-Eliyamu umka-Uriya umHethi. Davide wase uyathumela ukuthi akalali. Wafika kuDavide, Davide wamthatha walala naye. Bathsheba abesanza kuqeda ukuhlambulula ekuculeni kwakhe. Wase uyancanzeka ukubuyela ekhaya. Bathsheba wase uyatibona ukuthi sewutethwele. Wase uthumela ligama kuDavide kuMatisa. Wamatisa wathi sengithethwele. Verse 27. Wathi nase siphelile isikhathi sekumzilela, Davide wathi akalandwe alethwe enkangala. Wabe sewumenza umfana wakhe, wamdalela indodana. Kodwa lento leyayentiwe nguDavide yaba yimbi emehlweni aSimakade. Unake lo. Siyakubonga Baba loNgcwele, sikubonga ekuseni Nkosi. Sibonga lifu lakho babe linamandla liyaphila. Bonga babe nali selimile phambi kwami naphambi komlaleli Nkosi. Baba wethu onamandla ngiyathandaza ngegama elihle phezu kwamagama onke. Akathi Nkosi sekalifile nami sengilifile Nkosi bese ngiyaphila. Moya wababe, moya waSimakade. Lokho ngunikela ngekholwa in the mighty name of Jesus Christ waseNazareth. Amen. Nasekuseni ke mhlobo wami ngicela sesibuke nali lifi la uNkulunkulu ngaphansi kwesihloko lesithi lipiki esidindini. LiBhayibheli la lisitshena ngenkosi Davide. Khumbula kahle phela mbana sekhaya lokuthi Davide lifu la uNkulunkulu limveta lithi kwakungumfana welusa. Wayelusa timvu noma imfuyo yeyise. Lithi iBhayibheli Davide kwakungumfana nje lohlala endle njalo njalo ahlala anake imfuyo yeyise. But lithi lifu la uNkulunkulu Jehova angJehova ahleli esihlalweni. Kwafika la khona asabuka ngeliso, abheka ngeliso lelehlukile, abuka impilo yaDavide. And Jehova ulanda Davide, umlanda ekweluseni. Nkosi yami. And lithi lifu la uNkulunkulu abe angumelusi. Kunento lengiyinangako ke manje uNkulunkulu la yenta ngaDavide. Jehova wafalela emandla thithe empilweni yaDavide. Wahlanyela emandla thithe empilweni yaDavide. Kwaba longcobo lifu la uNkulunkulu lithi ngalelinye lemalanga Davide wabulala libhubese. And lithi nganalelinye ilanga waphinde wabulala liphele. Nkosi yami. And lithi na uchubeka lithi ngalinye ilanga Davide kwaba khona la afika alwa naGoliath khona. Amehlula Goliath ngenxa yala mandla Davide lebeka niketwe wona linsuku. LiBhayibheli lithi Davide sekahlele esihlalweni sakhe sebukhosi sekagcotshiwe kuba inkosi. And lithi uSawula wamelana naye Davide wamvukela ngoba bese kamemuka esikhundla sakhe sebukhosi. Nkosi yami, ngenxa yetendo takhe Sawula letenda ukuthi Jehova bese uyamlahla, bese Jehova uyambalekela. Kungako Jehova wase uniketa abantu, waniketa ke Davide lo wamniketa lesikhundla saSawula ngoba Sawula abehluleke kulalela lifu laba, abesehluleke kulalela lifu la uNkulunkulu. So lithi lifu la uNkulunkulu Davide lamandla lebekanikwe wona abethi nasahlala ligitha lakhe, and lama evil spirit lebekade akusawula Nkosi yami abebebede kuthula ngoba kwakune anointing lebe uNkulunkulu ayihlanyele
kuDavide, kwakune-anointing lebekayimise kuDavide. Nkosi yami, kwakune-anointing lebeka ayibeke ngetulo kwempilo yabane, ngetulo kwempilo yaDavide. So-ke lifu laNkulunkulu lithi ke la kwakunemithetho lebekade ukhona, kwakubita kuthe makhosi kube nesikhathi sekuyawukulwa timbi, kwakuba nesikhathi la kabekwa ngaso sekuyawukulwa. And lithi iBhayibheli lana kwathi nakufika lesikhathi lesi kumele kuyawuliwa, wangede walwa, wangede wenanja, wangade waya Davide empini. And lithi wathumela induna yakhe eJowabi lokuthi akahambe nesifo sema-Israyeli naletinye induna lebethi ngaphansi kwaJowabi, bahamba-ke baye empini. And lithi ilifu laNkulunkulu, and Davide wase uyasala yena akahambe. Nkosi yami, wasala Davide, wangede wahamba kuya empini. And lithi iBhayibheli asahleli esihlalweni sebukhosi bakhe, ahleli aphumlile ophahleni lwakhe. And lithi iBhayibheli kwakunemfula lo wawendlula lapha mayibonga inkosi lo wawendlula weyaMasigodlo. And lithi ke iBhayibheli asehlela aphumlile eDavide, wathi nakasehleli wabona lapha phansi emfuleni, wabona kunekugeza lokhona kunebantu abakhona emfuleni. And lithi ke lapho Davide abhekanga khona wabona lo mnyo wesifazane lebekade ageza. Lithi iBhayibheli bekunguBathsheba. And lithi lo mfati lona wayemuhle kakhulu. Nkosi yami. And lithi ke iBhayibheli Davide emehlo akhe abuka lo wesifazane lebekageza lapha emfuleni. Nkosi yami, ageza ngoba bekageza amaphunapuna. Nkosi yami, wathi nakabuka lapha emehlo emvulomdala asayangqunjeka. Nkosi yami, asayangqunjeka nakabuka lapha ya. And lithi iBhayibheli emveni kwaloko wafisa Davide, kwathi lokuthi ngibani umfati lo phandle emehlo ami nangimbuka. Lithi wase uthumela-ke, wathumela sithunya ukuthi sihambe-ke manje siyobheka lokuthi ngibani. And lithi nangembala kwaba khona sithunya lesigijimako, sathi nasifika lapha sase siyabona sathi hawu, nguBathsheba ngumka-Uriya. And lithi waphinde wabuya sagijima asetha ubika lokho ukuthi hawu bayethe wena nwelelo luthe, hayi loya nguBathsheba umfati ka-Uriya. Nkosi yami. And lithi iBhayibheli ngoba besaphandlekile Davide. And lithi iBhayibheli kwabita lokho ke manje Davide bese uyayala athi gijima mfana, gijima ubuyele uye kombita, gijima ubuyele ombita. Nangembala wagijinywa wahamba wayawubithwa Bathsheba. Awunaye ngekuhlonipha ukuthi awungibithwa ngemakhosi, awagijima waba nalokhu, Nkosi yami, Nkosi yami, kumbe khona lokuhlele engibitela khona, kumbe khona inkosi lefuna kungithi kungikhasa ngako. Wabagijima Bathsheba naye aya khona. Kane wayengathi Bathsheba lokuthi nakafika lapha ya kuthi awonakala tinto lipiketi awusuka hlala esithindini. Nkosi yami. And lithi sekafikile-ke, and lithi Davide-ke ngoba phela bekahlele emagunyeni, abehlele emagunyeni. Ngoba mawuhlele emagunyeni wenda tonke tinto lotifunako ngendlela yakho, ngoba uhlele emagunyeni bese uyakhohlwa lokuthi naleli gunya lohleli kulo ulinikwe nguJehova angetulu, ulinikwe nguJehova ahleli esihlalweni sakhe sekhosi. Ngoba Jehova uyanikana bangcwele, akanendzaba Jehova nakakunika sihlala ukuthi ukunike kanjani, kunendlela Jehova lakanikana ngayo sihlala. And lithi-ke sekafikile-ke Bathsheba, and lithi-ke wase uyamthatha-ke manje so uyakolala naye. Nkosi yami, wase uyolala naye. Simanga lokuthi Davide so uhamba uyawulala nomkawawo nemfati
Uriya umbanakho indvodzana yakho sekwente njani na Davide na ngoba phela nawe unabo bafati unabo yini lesekwehlula Davide kulaba bakho bafati Nkosi yami Nkosi yami so lithi-ke iBhayibheli wamthatha-ke walala naye because bekasemagunyeni ngoba na usemagunyeni ngiyakutshela mina mayibonga inkosazana na usemagunyeni wenda into loyifunayo kunebantu nje uNkulunkulu lakababekile wababeka emagunyeni emsebentini lokuba khona la emsebentini kwakhe lokuthi uphethe ungumeneja uhlaba la afuna khona ngelipiki lakhe uthinta noma ngangisiphi isinzi ngalelipiki lakhe ngoba kwente njani uniketwe emagunya ubekwe emagunyeni and lithi-ke livula kaNkulunkulu Davide-ke wase uyamthatha lo mfati wa-Uriya sewulala naye lithi-ke iBhayibheli wase uyahamba ubuyela ekhaya lo mama wathi nasahleli lo mama-ke wase ubona inyanga seyiyamjampa Nkosi yami wathola inyanga iyamjampa akusenteki njengenjwayelo yaboma-ke and lithi iBhayibheli wase uyabona ukuthi nakanjani sengithethwele and lithi wase umise amagama enkosini wase uyayathisa inkosi uthi wena waphakathi yathi lokho ukuthi lento lebe uyenta kimi sekunomuntu losofundlile sekunomuntu losohlele Nkosi yami lithi-ke iBhayibheli Davide nakefake lento leyo wase uyakhathatheka empilweni yakhe wase uyakhathatheka emoyeni wakhe ngoba besathi lokuthi manje sewutawuhlazeka manje sesitawehla sifundi sakhe kulendvo lasayentile Nkosi yami and lithi-ke iBhayibheli wase uyahlala sathane somnika-ke emachini ngoba devil bangcwele wahlala njalo asinike emachini ungaze uthi thole sewende tinto letinyenti letingajabulisi letingakhazi nawe nasekuthiwa tentiwe nguwe and lithi-ke devil wase wanika Davide-ke manje ichinga lokuthi hayi kufanele ukuthi ngithumele umuntu ahambe aye lempini la kunaJowabi khona afike acele Uriya abuye ekhaya Uriya lena abefuna kusulela nga-Uriya Nkosi yami abefuna kusulela nga-Uriya ukuthi nakabuya Uriya nakanjani uthi awuhamba ayobusisa insimu yakhe uthi awuhamba ayawubusisa sifandi sakhe and lithi iBhayibheli sekafikile Uriya enkosi yakhuluma naye yambutha kuthi kuhamba njani empini wathi-ke Uriya konke kuyachubeka ngosempini kuyaliwa impela sibambe nesihluthu Nkosi yami uthi-ke hayi ubithwe ngimi ngithe nje sowubuye mfana uthi awugobe emadolo khululeka uhambe uye ekhaya kakho and iBhayibheli lithi Jowabi wenda kwangathi uyahamba uye ekhaya kakhe kanti wathi kamhlophe ukuthi angeke ngiye impi yaJehova iyalwa ngingaya kanjani endlini Nkosi yami ngathi bekasense ifene likamoya lokuthi Jowabi there is something wrong kunento inkosi leyentile le wrong waye madoda amanyenti kangaka empilo but kufike khethwe mina bese kuthiwa ngihambe ngiyawufudumala ekhaya kami and lithi iBhayibheli akazange sekente njani akazange sikake aye ekhaya Nkosi yami akayange ekhaya and lithi-ke livula kaNkulunkulu walala kulamanye madoda wangede waye ekhaya lwathi nakuvuka ekuseni lithi iBhayibheli wefa Davide lokuthi Uriya akakayi kolala kumkakhe and hey Nkosi kwangamniketha akuthula lento leyo kwangamniketha injabulo umoya wakhe waba lusizo wangakhona nebudla tonke tinto labekelwa tona njengenkosi ngoba mawuyinkosi tonke tinto tiyadekwa ugcine sowungasathi uthi kumele ukuthi uhlekile kungako nje Davide wayesebona ukuthi ngcono ahle-ke manje ahle nala kungesiko wakhe khona ngoba vele le mpilo sewuyijwayele yokuthi ahle tonke tinto tiyabekwa Nkosi yami lithi-ke livula kaNkulunkulu wefa Davide lokuthi le ndoda lena ayikayi kumkayo wase ubitha Uriya lokuthi kwente njani Uriya ngikunike lithuba lelikahle mfana lokuthi uhambe uyorelaxa kumkayo
yakho kwente njani. Uthi-ke Uriya ngeke ngiye Nkosi, ngifuna ukuthi lokho ukwathi kube sebaleni, ngeke kuthi impi yaJehova ithi ilwa mina ngibe ngikuma nice time nomkami, ngeke ngiye, ngidawuze ngiye nami mangabe seyibuyile impi yebantwana baka-Israyeli. That's where-ke nami la ngidawube sengiyahamba sengiyawungcibelekana nkosikazi wami khona. Kepha as long ingakabuyi impi kaJehova angeke ngaba ngiloyo ngcibeleka nebantu baba. And lithi waphinde wayala Davide lokuthi angahambi Uriya aphinde abe khona ilanga lesibili. And lithi iBhayibheli yase yafuna inkosi ngoba ngeke wena unathelane namakhosi mfana wami. Sengutshene emlaleli, angeke ulalele unathelane emakhosi phela anatha lotshwala lobudule kakhulu. Lothi nase ukufakile lotshwala bese bukwenta ukuthi bese le miswa yakho seyiyaphakama iba ngendlela lengi. And lithi-ke Davide-ke walanza uhlobo lotshwala wafuna ukunathisa anathisa Uriya, entela ukuthi Uriya lento lotshwala lohlobo lotshwala bekamnathisa lo letawufike likline lengadi, bese lengadi seyenta njani seyiyaqhuma kumende lokuthi abese uyakhumbula ukuthi hoyi ukhona nkosikazi ekhaya. And lithi-ke livula ngolongolo wamnathisa analokhu ethemba lokuthi udabe sewuyahamba uye ekhaya kumkakhe. Nkosi yami. And lithi iBhayibheli kanjalo akazange Uriya aye ekhaya, waphinde wathi noma sekathakiwe waphinde walala khona lapho wangeke waye ekhaya. And lithi livula ngolongolo yaphinde yefa inkosi lokuthi Uriya akakayi ekhaya, akakayi kumkakhe, ugcibekile walala khona la. And lithi-ke ngolongolo, and lokho kwamphatha kabi Davide kangangokube wase sofikelwa ngulomunye umcabango lokuthi hayi kutaze kubonakale lokuthi hayi ithuphisi yaBhasheba seyithatha lenye ishepu. Wase uyabona ukuthi no angakhe lichinga lokungenani, afane ukuthi ngumhambise, afane ukuthi apakishe Uriya angabasaphila. Maybe at least kutaba ngcono kuthiwe cha ngibe sengena Uriya ngoba Uriya besafile, kanti uyamesapha ucabanga ukuthi Jehova akabona, kanti Jehova uyabona. Kude into Jehova langayibona, yonke into Jehova uyayibona. And lithi-ke livula ngolongolo wase ubhala-ke incwadi, wathi nakayibhala incwadi wase uyayivala ngoba abantu bakatheni Nkosi yami bangafana labantwana banamhlanje. Umfana mamtshela ukuthi lokhu ungakufuli, uthi awukufula, afune kubona ukuthi angingakufulileyo. But laba bakatheni Nkosi yami, laba bangemufanyana, laba labafanana nazi le ungathi silefu sethi mhlophe. Nkosi yami bebangeke bayifule le ncwadi. Awufeke ubuhlungu Nkosi yami. Uriya uphethe elithuna iqobo lwakhe ngethandla takhe, akathi lokuthi le ncwadi lebhaliwe. And kwaphathiswa yena athi hamba ubuyele ufike unike Jowabi. And akazange ayivula, kube wayivula ngabe maybe akazange asaye lena ngoba ngawase uyefa lokuthi le nkosi ifuna ukungibulala. And lithi-ke wafika wanikeza Jowabi, and Jowabi wayithatha wase ume esayidini wase uyayifunda wathola kubhaliwe thatha Uriya umbeke lapho impi ishisa ngakhona. Wayifunda wayithatha wase uyayishuka Jowabi so uyayilahla. Nkosi yami. And lithi kwenta njengoba inkosi beyishilo wathatha Uriya wambeka lapho impi ishisa ngakhona. Wathi impi nayo isaqhubeka ibambene wase uyabulawa Uriya wafa. Nkosi yami, mfelani Uriya? Ngifela umkami, ngifela nkosikazi wami, wafa. And lithi iBhayibheli Jowabi wase sewuthumela-ke umuntu lokuthi akahamba make seyiripothe enkosini
lokwe kuthi kuhamba njalo and lithi ke liflambulunkulu yahamba le ngeke yafika yawubikela inkosi lokwe kuthi hey impi wena lohlelo esihlalweni ihamba nganahlobo nani and yaseyigcina ngekuthi nenceke yakho Uriya ibe seseyafa. Nkosi yami wathina ke fa Davide lawo magama lawo wabuya kuthuteka kancane. Nkosi yami lokho kuthi ayisekungcono sengumhambisile hayi ngeke kusafana angeke abantu basacabanga ngendlela bebathi awucabanga ngayo waba kufa kwakhe Uriya kanjalo. Nkosi yami ngithanda lapha yana ke mase uya lapha ku verse 27 and lithi Jehova lento lento nguDavide akazange sekakayijabulele akazange sekakayithokotela. Nkosi yami akazange ayithokotele. Nkosi yami lempilo ya Davide ayimjabulisanga yelipiki esidindini. Nana kunento bangcwele uyabona emalangeni lengiwaphilile lesenge ngakunaka nangabe umbana kaNkulunkulu atawusuka endzaweni yakhe ngisenge ngayinaka le ndaba yelipiki esidindini senge ngayinaka le ndaba yesidinzi epikini ngoba lamalanga lawa mabi. Nkosi yami akusesilo lipiki leselisuka manje liyesidinzini sekuyenteka manje nesidinzi manje sithi sukele kusona sifune lipiki malanga lamabi lawa malanga ekufela. Nkosi yami so ke Jehova ayimkhazanga lempilo ya Davide yelipiki esidinzini abe Nkosi yami naye anato tidinzi takakhe tithi nyende asehluleka netihlakula. Nkosi yami wopha wabona kwangathi lesa sakamakhelwane esidinzi angakhona kusihlakula ngoba tidinzi takamakhelwane timnanzi timnanzi ngendlela lesimanga la utihlakula wehlule ngiletakakho uyekele letakakho ugijime uhambe uyakuhlakula tidinzi takamakhelwane. Nkosi yami and Jehova ke ayimjabulisanga lento leyi. Mina bengathi mayibonga inkosi yasezulwini haleluya uthole umuntu usemdala ufanana nami. Nkosi yami sekumhlophe dinwele enhloko sekumhlophe dinwele silevini kodwa uthole ukuthi lendoda ayifuni ukuhlakula tidinzi takayo but ithanda kuyawuhlakula tidinzi takalumunye. Nkosi yami kwendenjani umoya wesitha longene kubantu. Nkosi yami lamalanga lawa mabi lamalanga lawa. Nkosi yami unge uthi uyafika ebandleni uthi na ufika kulelo bandla lelo uke uthi kude ukuthi kepha ngakwentekani lana kwentekani mbabambaba uthi na uthubuka lo mbana lo uthubuka lo mbana lona ubuka nemfundisi uthole ukuthi ngisem WhatsApp group uthi ubuka nalona umbana same WhatsApp group uthi ubuka nalona umbana same WhatsApp group kwendenjani labantwana shothi le anointing yalomfundisi iyente labantwana bese bayagucuka sebafanana naye. Nkosi yami yini kwendenjani mfundisi? Nkosi yami indaba yelipiki esidinzini indaba Nkosi yami indaba yesidinzi epikini uba bathe uyakuba uthi lapha kepha mihlolo mini la shothi lolugqoko lwalomfundisi lwenda lolugqoko lwalomfundisi labantu bese bathatha le face yakhe. Oh my God, oh my Father, bathatha le face yalomfundisi. Nkosi yami kani kuyagangwa kwentiwa letika la lipiki lemfundisi lihlaba sonke esidinzi khona la lesikhona la ngekhathi endlini ekholwa ngiyo lento leyonke madoda abesayenyanya akwenyanya ekholwa lamanye azafise manje kwangathi lento yekholwa ingeke yabakhona kwangathi bantwana bangahlala emakhaya because bathi kamhlophe lokho ukuthi baya lapha esontweni lapho besibheke khona ukuthi phela tinto titaba ngcono sibabalekisela la ngaphandle efeni kuthi ke nase bangena endlini yaNkulunkulu
kube ngcono kunokuthi kube ngcono. Liphikile mfundisi, lishaya sidindi lesincane, lishaya sidindi lesidala, konke liphikile mfundisi liyashaya. Nkosi yami, kwente njani na umoya wesitha longenile la kulo mfundisi, Nkosi yami, longenile la kulo mfundisi. Umoya longenile la kulo mfundisi. Mina nje akusesilula kungilutha uyambona mfundisi lophila ilife yeliphiki nesizindi, ngisheshe ngombone kalula nje, ngisheshe ngombone. Ufuna ukuthi ungafike uhlale phansi, uthi ungahlala phansi ulalele ngishumayela, ubese ubuka lamadoda, ubuke nalethi insizwa nakathi lo mfundisi haleluya amen, ubese uyanaka athi amen lomkhulu ngumuphi, uzawuthola amen lomkhulu ungilamakhosikazi nalamathanzane lasathe khulakhula, ngiwo lahla azasukuma hlale uthi wena hayi ngisho ukuthi lo mfundisi uyalibeka. They know lokuthi tingo tethu leti, Nkosi yami, come night, sabusuku sawusebenta. Nkosi yami, moya wekhohlakala, phela livu laNkulunkulu la, uNkulunkulu bekasexwayisa ngaletinvo leti. Yebo kuliqiniso mfundisi, abasafuni vele labantwana labagcoka, ngisho kumaka abasafuni ukugcoka, bafuna kubeka letinto, bafuna kubeka letinto zihlale ebaleni. Uthi na uthi uyabheka usibone esithindi la abasafuni lokugcoka. Nkosi yami, asathi sitawulamulelwa ngubani? Ngijehova kepha lo lamulela umuntu. Nkosi wathi uyashumaya uzoqala ukhulume ngezilimi shando koraya silima khando. Nkosi yami, sangibabathe sithi Nkosi yami, sivele sithi hlalele ebaleni. Hayi Nkosi yami, maye kuba mfundisi akukho lula, bathi bani ngomfundisi lo discipline, futhi fundise lokho ukuthi lento noma ngingayibona, lento sengiyedayele, lento sengiyayati. Nkosi yami, ungesabi lutho, ngoba letinto leti lamalanga uyamangala, uze ubone lokho ukuthi lesithindi Nkosi yami sifihlwe ngekhalabane, ngenxa yokuthi abasafuni kwembatha labantu, abasafuni Nkosi yami, abasafuni silekelele Jehova, abasafuni. Noma kunjalo manje ube ngumfundisi lomile, ube ngumfundisi lonomgogosha, ungathatheki isinoma kanjani. Nkosi yami, balekela liphike esithindini kanjalo nawe wena wesimame, balekela ubalekele liphike. Nkosi yami, ngoba liphikile na ulihlaba sithindi siyalimala. Sonke nana sishelwa ngale life yaDavide. Hayi Nkosi yami, labanye bangacabanga ukuthi kwaba imistake lokuthi Davide kanti no, uNkulunkulu bekafuna ukusikhomba lokho ukuthi kunetinto lokumele sihlale sithi qaphele leti limatha ilife yemfana kaNkulunkulu. Mawufa wena ngenganaka tinto leti susa abantu ekukholweni. Ili kakhulu indzaba yeliphike esithindini, nendzaba yesithindi ephikini, yinto yeqala lemlimatako umfana kaNkulunkulu. Number 2, lenge ngakunaka lokumlimatako umfana kaNkulunkulu, kulwela kufuna kuba nengcebo lenyenti, lengcebo lenyenti imente aze agcine aya nakulamanye emathemba, ahamba ayawubamba lamanye emathemba, ngenxa yokuthi ubone bangani bakhe, ubone bafundisi labaseceleni kwakhe badonsa tinvo, badonsa luhuduhudu la lemabandla, badonsa banelibandla lelikhulu. Nkosi yami, uyabona wake waqala kuboma ibonge ngoba na uzawubona umfundisi ukuthi sewuwile,
uzawuqala ngekubona ahlala indidiyela ebandleni lakhe athi noma amathi lokwekuthi sidindi sakhe uyaphana ngaso, noma amathi ukuthi lo mfana lo lipiki lakhe liyinkinga esidinzini, umthole lo mholi ubasebenzisa abadi. Ubowathi lokuthi sewulimele lo mholi lo, ubowathi ukuthi emveni kwaloko masinyane utaleshwamela leli bandla leli, uyafuna akawufune utaleshwamela. Ngiyakushena mina ngoba kufanele nangabe ngiyamsebenzisa ngomsebenzise ngoba abe ngingamadi, bengingamadi ngithi ngingadiscover bese sekubitha kuthi-ke manje angabasasebenta ngoba sengumdiscovile, because phela thina sibanibana bakaNkulunkulu siphila impilo lengcwele, siphila impilo yekumesaba uNkulunkulu. Asho njalo umbhalo waPeter athi njengoba yena ngcwele nani yibani ngcwele, kufanele ukuthi bese siyaphila le mpilo yale yebungcwele. Phile le mpilo yebungcwele, phile le mpilo yebungcwele. Nyanyalo sewuyayekelwa nje manje abe lapha ku-praise, abe lapha ku-praise team ahlabelele, and futhi nalo hlobo lolu losolulahlekele naNkulunkulu alikwazi nalokuhlabelela, alikwazi nalokuhlabelela. Nkosi yami, libandla akusiyo indzawo lapho bangcwele lasiwe lathi kugcwale bantu khona. Libandla indzawo la khona sifuna ukuthi bantu babuyele kuJehova. Nkosi yami, asashaya how excellent is your name. Aze enze nalezinto lezingafanelanga nangabe ukuhlabelela kufanele ukuthi uzenze, yena solo ukuthi wenza into sibili. Nkosi yami, yini kungoba nelibandla selilahlekelene naNkulunkulu, selilahlekelene naSimakade. Asengikutshene mfundiswa, Nkosi yami, asengikutshene mfundiswa, asengikutshene mzalwane, nayekela umfundisi losebenzisa ipiki lakhe siteleke esidindini. Kufanele ukuthi nazi lokuthi lo moya wakhe utawehlela la kuleli bandla, utawehlela la kulabantwana nonke nekade itfola senenta into yinye. Nkosi yami, kuyingozi kuhlala phansi esandla semfundisi lo sebenzisa ipiki kakhulu esidindini. Nkosi yami, kufanana nani? Kufana nengcekukade lesebenzisa sidindisayo kakhulu epikini. Kufanele kuthi wathi lokuthi nakanjani bantwana batawutalwa banalo moya wekuthatha sidindi basinike lipiki. Kufuna wathi lokuthi bantwana labatawutalwa bataba banalo moya umoya welipiki esidindini. Uyafuna awufuni letinto letithi tawendeka. Funa indzawo lekahle Jehova lakubeka kuyo, funa indzawo lekahle Jehova lakuhlanyele kuyo. Thani na uphume ebandleni, phuma ngereason, uphume ngereason lekahle lokuthi labantu abasayiphili lempilo lengcwele nabo lokuhle. Ungaphumi ngereason lengafakali lokuthi le reason loyiphumelayo ireason lethini. Phuma ngoba sewuyathi lokuthi la ngiphuma ngoba lengwe lempilo lesiphilwako la seyiyafanana naseGibhithe, seyiyafanana nasefeni. Akusesinza lengahlala kuyo ngoba noma kanjani nami ngidaba njalo ekugcineni kwako konke. Ngaba njalo. Nana ungumzalwane ungathushwa kule ndlela labagcoka ngayo. Ngiyabakhalela abafana labakhona Nkosi yami, ngiyayikhalela insizwa lekhona Nkosi yami. Uke uve bakhuluma phela bathi basijampisela abafana, bathi basijampisa bacabanga lokuthi asifa. Nathi sake saphila saba ama-gentleman. Ungabona inyama lokusezishwaphana nje, sike saba ama-gentleman. Nathi siyakena bekade sijampisa nasikhulumako. Nkosi yami, thina ithi bheka lena intombazane bafana ufe seziyajampisa, ziyajampisa, zijampisa ngokubuka lamathanga le ntombazane. Zikhuluma zithi yawusuka mfana lamathanga lobalo cherry fresh. Nkosi yami, bafana basasi nethanga le fresh. Uyabona ngesikhathi sethu bewathi lokuthi kunemathanga la fresh. Bafana basadi nemathanga la fresh, abasakhona ukubona ukuthi leli licwebeze
lizeliswa uGlycerina naVaseline kuhlanganiswa kokubili nakanjani lizawucwebezela. But nisesikhona kulibona ukuthi leli lithanga leli la Glycerina naVaseline uyalithanda kawuthandi. Uzawubona kungaphephetheka lo Vaseline kuthi nasahambile Vaseline neGlycerina bese uyalibona ukuthi hayi uyazibe ngithi hips sibili kanti kude. Siyabathinga abantu abathi awufanana nabo Josefa, ngabathi noma sebanikethwa kumele umfana akhalise elibhike esithinzini. Bathi noma sekanikwa wathinza umfana wathi akuhlali kunje, mina-ke ngihlukile nginguJosefa ligama lami, mina kunento levalelwe kimi. Wasekuhla phansi Josefa ubalekela sithinze. Bayingcosana abantu labangafana naJosefa. Nkosi yami, bayingcosana labangafana naJosefa. Ayikho into lebuhlungu bangabake, ayikho into lebuhlungu. Ngiyaphinza uthole ukuthi lo mamfundisi lo abhibhishe nabafana, abhibhishe Nkosi yami abaqhelinya ebandleni. Ayikho into lebuhlungu uthole ukuthi lo baba mfundisi lo Nkosi yami akakhethi lutho, ushaya leyincane, ushaya leyinkulu ingomazi, ushaya emathokadi. Nkosi yami akude lakhetha, ayikho into lebuhlungu. That's why emadoda amaningi angayi endlini kaNkulunkulu. Nkosi yami, lamanye kayahlala hayi ngaphandle ukuthi akayi. Nibokuya nani phela amadoda, kungako bazawugcina kanti na ukhona lana uyindoda ukhona la uthi awubona lokuthi hoyi khona. Kungathi kunomuntu lozama kudlalela ngasesithinzini sami, yebo bese ukhuluma nawe uthi wena kanene ubosifihla kahle esithinzini sami, akube bethe elipikile lingadlalela kuso. Nkosi yami ngoba ukhona. Manje nathi madoda nihlala khashana, nihlala lemakhaya, angeke nikhone kubona. Kanti na ukhona utawukhona kubona lokho ukuthi kunenkinga ke la, kunetimo letingahambi kahle la. Nkosi yami, kunenkinga ke la. Hamba nawe uye endlini yaNkulunkulu, uhambe ukhathe isithinzi sakho, bangasihlephuli sinoma kanjani. Nkosi yami, bangasihlephuli sinoma kanjani. Lethinya thimbo bafundisi babangelwa kini Nkosi yami boba lokungahambi lena niyobuka ithinzi teno nethi gazi ukuthi jisehleli kahle. Nkosi yami, soke lana ke bangcwele nakunento leyinkinga empilweni yelikhona, kunento leyo namhla silala sikhona khona. Ngito letinto leti Nkosi yami, nawe nasila sikhona khona, ngito letinto leti. Nkosi yami, bani likholwa lelikhona ukuthi bamba, bani likholwa lelikhona kucontrola imizwa yakho. Ungabi likholwa lelihamba dlofoza nje ngelipiki noma kuphi. Yekela kuba likholwa lelihamba dlofoza ngesithinzi sakho noma kuphi. Nkosi yami, solukholwa bantu abambone Kristu la kuwe. Funa kuthandaza manje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kunento lengithandzako ngempilo yaDavide noma sekonakele lifika likhalise kakhulu esithinzini, kepha lithi livula uNkulunkulu wathi nasasolwa nguJehova wase uyabuyela, so uyakokhala kuJehova wase uyabuyela, uyakumcela uNkulunkulu kusamendele umusa, wase uyamcela uNkulunkulu kusamendele ifeva, wabuyela wathehlisa, uNkulunkulu wamemukela. Ngifuna ke kuthandaza namhlanje ekusene egameni likaJesu nohlobo lwebantu lelithi yebo mfundisi, sengiyivile lenshumayelo, sengiyivile. Sewukhulumile uNkulunkulu, abekhuluma nami nakulo mnyaka wa-2026, abetshena mine ngiyinto lengehlulako, angizange sengimamukele Jesu Kristu, kepha namhla sengifile mfundisi, sengida kuye uNkulunkulu, sengiyathi nikela uNkulunkulu wakho lomkhondabo. uNkulunkulu ukwendela umusa, uNkulunkulu uyaphambela, usathatha lesinqumo emveni kwale nshumayelo. Hlobo losibili ngifuna ukuthandaza nalo, yebo ngeke ngamthatha uNkulunkulu, ngase ngiyahamba ngiyaqhubatela endleleni, ngase ngifanana naDavide, ngase ngiyawa ngingubabe, ngibe sengiyalimala ekholweni, ngingumake, ngase ngiyalimala ekholweni. Lo sekusele nje manje, sekusele ukuthi sengingumaqina mbane wasesondweni, sengingumaqina mbane lo wenda khona kwenda
umthimbo endlini yaNkulunkulu. Sengingumaqina mbane lo ngasakhuli lo bhabhahlele, bathi lo ntatingo taNkulunkulu ngoba sengilahlekelene naJehova, sengilahlekelene nomdali. Sengibuyela kuwe Nkosi, ingehlulile lempilo yelipike esithinzini. Sengibuyela kuwe Nkosi, ingehlulile lempilo yesithinzi epikini. Yinto lengehlulile Nkosi. Yebo Nkosi, ngiyayidlala le keyboard but le life yami ayisiyo le kahle. Yebo Nkosi, ngiyeshumayela but le nshumayelo lokushumayela kwami akusiko lokukahle. Ipike esithinzini kuyangehlula Nkosi. Yebo Nkosi, ngiyapraise and worship team but into lengehlulako ngehlula lipike esithinzini, ngehlula sithinzi epikini. Kangangokube Nkosi nala praise and worship team le Nkosi yenda khona la. Nkosi ngilekelele ngentele umusa, Nkosi ngilekelele yiba nami, Nkosi ngilekelele ungephule emandleni alomubi, ungephule emandleni esitha. Nkosi ngilekelele, sengiyathandaza manje. Yebo Nkosi, sengilifile lifu lakho and liyaphila and linamandla. Bowukhuluma nami Nkosi, bowutshena mina Nkosi, silala sikhona khona. Ngikubulela umsebenzi welibandla laNkulunkulu ngenxa yelipike esithinzini, ngenxa yesithinzi epikini. Ngikubulele umsebenzi waNkulunkulu, ngentele umusa Nkulunkulu, ngentele umusa Nkulunkulu. Angithandaze nawe mhlobo wami, siyambonga Nkulunkulu wena lothatha sinqumo, siyambonga nawe wena lothibisela Nkulunkulu, siyambonga. Sengiyathandaza manje Nkulunkulu womusa, utakwentela umusa, ungesabi la ulimele khona. Musa khomba enhloko kanushayeke edolweni, Musa khomba ihloko kanushayeke esinyeni. Bantu labanengi bashayekile esinyeni base bakhomba enhloko kanindzaba isele esinyeni. Nkulunkulu ngentele umusa, ungilekelele. Nkulunkulu ngentele umusa, ube nami, ungethwale. Nkosi ngisehluleki, sengidabuwe, sengiyathandaza manje. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu. Sibonga Baba umusa nokuthandwa nguwe egameni elihle. Sibonga Baba lena nshumayelo yalosuku namhlanje losinike yona. Singilabehlulekako Nkosi, liphiki lishaya njalo esithinzini, sithinzi Baba shaya njalo epikini. Baba sehlulekile, asikakhona endleleni, silahlekelene nawe. Sengiyathandaza Nkulunkulu wasezulwini, sitha mina Nkosi, usithe nangi umlaleli lose Baba kufa lifu lakho egameni likaJesu Kristu. Wena uyinkosi Baba lengethulu kwemakhosonke, wengamele umhlaba nemazulu. Muphe amandla Nkulunkulu ekuphuma lapha la uvaleleke khona. Muphe amandla Nkulunkulu ekuphuma lapha Nkosi la uvalelwe sitha khona egameni likaJesu. Ngiyathandaza manje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya wababe, moya waNkulunkulu, moya waJehova longetulu kwabo Jehova, maphakanyiswe ligama lakho. Lifu lakho Nkosi silonile, lifu lakho Nkosi silingcolisile egameni likaJesu Kristu. Silekelele moya wababe, silekelele moya longetulu kwemimoya Baba egameni likaJesu. Akekho Baba lofana nawe, akekho Baba lonjengawe. Siyabonga Baba nasekuseni, sibonga Baba ekuthandwa Baba elizulu, sibonga Baba ekunakekelwa ngemandla Baba eKalvari egameni likaJesu Kristu. Baba siyabonga, thatha indawo Nkulunkulu, wendele buhle begama elihle likaKristu Jesu. Amen and amen. Siyambonga leNkulunkulu mhlobo wami. Sibonga lokho ukuthi asihole kulena shumayelo le. Bani ngilobusisekile ebuthini bosuku. Be blessed.